ngendlela ebeka ngayo uNkambule wena uthi indaba ila ekhuleni eqaleni indaba iseqaleni bamaduma iseqaleni angeke iqale phakathi phela indaba yomsebenzi asikhuluma ukuthi angisebenzi ngeke uqala usebenza omncane mara into ekushushuzela ukuthi uzufike emsebenzini izinto ezinyozithandayo nozibonayo ngoba awusebenzi abazali sebeshonile usebenza basesekhona the rest of money yilo zidlela yona uzoqala ukwenza okwendoda okanye kwemama sebazali bangasekho uyaqala uyondla uyakhe ekhaya wenzani it's whereby leyo ipush ukuthi umsebenzi uhlala ukhona ngoba masikhula ezinye izinto zithi zinzima babuNkambule kanti kusho ukuthi training ngendlela engizwa ngayo mina kahle ayikho into engenasizathu babuMaduma okay mawungathi uyabheka izinto ezenzekayo nje imizi imile ikanje kunabantwana ukuthi abazi kwenza kwanto kanti bayalimala balinyazwa yini ukuthi kusasa umzali uyobe angasekho and then wena bosebenzisa igama lokuthi uyamthanda lo mntwana kanti awuboni lo angaphe next door lokuvuswa ekseni lokashanyeliswa kwenziwa itrain leyo into azoyijwayela nakusasa ngoba kunama seasons awu4 emhlabeni masiphila kunesikhathi semvula kunesikhathi sokubanda kunesikhathi somoya kunesikhathi nje la kuthiwa kundukunduku nje zonke le ikhathi uma umuntu kosuzisebenzisa maye lo okhule yena avuke ngabo 11 uzoya njani emsebenzini mayemvulini uzoya njani nakusebusika uzoyenza into bezaba angayazi phela so my that is why na noma sekufika la ethembeni ngoba indaba yethu isihloko sithi ithemba ithemba angeke abe nalo uzofisa ukuthi ngabe uyafa ulandela abazali bakhe because isizathu sokuthi aphile akasiboni kanti sona sikhona indaba iselelele emuva zangafundiseke